Location of India map explanation. Latitude and longitude kan Sawifiahna po tanga. Natia horizontal line akal hi latitudinal line kan ti chu ni a. Iti zong a phei zong line kalawi latitudinal line ania. Iti zong a chuk zong ron kal thla hi longitudinal line kan ti ni. Iti zong a chuk zong ron kal hi longitudinal line ani. 0 degree atanga marlam zong hi northern hemisphere ania. Zero degree atanga chimlam zong hi southern hemisphere ani ve thunga. Chuan hemi longitudinal line 0 degree atanga khochak lam zong hi east lam zong hi eastern hemisphere ania. Chuan helam zong hi western hemisphere ani ve thunga. Chuan 0 degree line India chu northern hemisphere le eastern hemisphere kan om tina ni chu. Nei 23.5 degree north ania tropic of Cancer ania. Nei 23.5 degree south tropic of Capricorn ania. Henglai region hi tropics emo tropical countries tinia. 23.5 degree north le 23.5 degree south inkara ram om zong zong te hi tropics emo tropical countries tinia. Henglai mun ni mun lum le mun sa ni don that na mun lei kiar lai kan ti khan ni a. India hi tropic of Cancer in min tan tlang ve a. India rama po state pariat ai India nia India rama po state pariat atan tlang a. Rajasthan te Gujarat te Madhya Pradesh Chhattisgarh Jharkhand West Bengal Tripura le Mizoram te min tan tlang ve boka. Chuan India ram hi akina latitude longitudinal extension kan enanga chip chia zokin India ram hi alai taka 82.5 degree east longitude in min tan tlanga chu Indian Standard Time emo IST kan ti khania chu Greenwich Mean Time 0 degree Greenwich Mean Time ania 5.30 dakar nga le chan vein 0 degree a hian kan mani chumi om sia chu London a chundar som pani ani hian London ni ta London a chundar som pani ani hian India rama chuan in tlaidar nga le chan ve ani tina ni chu kha om zia ni a latitude le longitudinal extension te hi poimo mai imaginary line an nia amaro chu atang kai na chu location riat nan te le hun bi chiar nan te athil poimo mai ne. Latitudinal extension India hi India latitudinal extension chu India chu northern hemisphere om kan ti to kha India chu 8 degree north 8 degree 4 minute north latitude le 37 degree 6 minute latitude north long latitude inkara omania chuan
longitude ta hian 68 to 97 degree ania 68 to 97 degree eastern hemisphere om kan ti to kha eastern hemisphere om awangin 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute east longitude ania kam inkar om kha nia latitude le longitude chu ti khana chiang ome era hi indira col northernmost point ania indira col atang kanyakumari thleng inkar 8 degree to 37 degree ani ti na nia chu north south extension a thuizong chu kilometer sangthum jani som palia thui ania chuan east west extension hi 68 degree to 97 degree east longitude inkara omania eta west of guhar mota in gujarat tania helai munni helai tang hianin eastern side aki atomber chu kibithu arunachal pradesh kibithu hi 97 degree 525 minute east longitude ani chu athuizong chu east west extension thuizong chu kilometer sang ni zakwa somthum pathuma thui ania chuan helai 82.5 degree Indian Standard Time ati khani hete tang hena hriat thei ome 8 degree nia helai ni Kanyakumari tanga Indira Col hi nia west of Guhar Mota le Kabithu Arunachal Pradesh ami nia India ram hianin ram then om anei nuala chungta chu kan endon ni neighboring countries of India ama saberin Pakistan ania helai Pakistan nena ke inrina hi Red Cliff Line tinia kilometer sangthum zathum somni pathuma thui nia chuan heta hianin Afghanistan nena ke inrina om vea Afghanistan nena ke inrina hi Duran Line nantia Pakistan nena inrina pumpui hi Duran Line ania kami Duran Line khana paltlang chho ve jela hela hi Afghanistan ania hei Pakistan ania hei Afghanistan ania ain rina line hemi line hi Duran Line ania Duran Line hi helai India rama po Pakistan occupied Kashmir region hi ari ve a thui lawa kilometer za le paruka thui ania chuan adot le chuan Ladakh ala hi China nia chuan Ladakh nena in rina henglai hi Ladakh region kan ti khan nia Ladakh region ania mania po boina a thlenna mun kha nia Ladakh region nia chuanin hei hi Nepal nena ka in rina nia chuan hei hi Sikkim ania China nena ka in rina ni chuan hei hi Bhutan nena ka in rina nia chuan Arunachal Pradesh nena ka in rina nia China hianin mun thuma in rina kan nia Arunachal Pradesh le Sikkim le eta Ladakh region ania China nena ka in rina zong thui zong hi kilometer sangthum jali somriat pariat a thui ania nglai hi McMahon Line ti ni Arunachal Pradesh le Sikkim nena ka in rina line hi McMahon Line ti nia chuan Nepal nen hianin kilometer sangka jasari somnga pakhata thui ramri kan nei boka chuan Bhutan den hian kilometer zaruk som ko pakua thui boundary line kan nei boka chuan
hei hi Indo-Myanmar border ania Arunachal Pradesh atang Nagaland Manipur Mizoram achuk thla a Indo-Myanmar border ania Burma ne na kain rina nia Burma ne na kain rina hi kilometer sangka zaruk samli pathum athui ania chuana dot le chuanin Bangladesh ne na kain rina nia hi Mizoram ania Tripura Meghalaya le West Bengal ten kan ria Bangladesh hela hi Bangladesh ania Bangladesh ne na kain rina thuizong hi athui bera hei hi international border thui bera ni a kilometer sangli le somko paruka thui ani a hei India ina international border kan nei thui bera ni chulawa chuanin Sri Lanka heta oma ka kan ram then om te ho ani a heta Park Strait in mindai danga ole kan enjoy yang hei Pakistan ania heta Afghanistan a toite hen ri ve boka heta China Nepal chuan China nia chuan Bhutan China Myanmar Bangladesh Sri Lanka kangau kha India ram then om neighboring countries te ania chuan poimo em mai chu helai tuipui hi Arabian Sea ania chuan dinglam mi hi Bay of Bengal ania chuan hi Andaman and Nicobar Island ania chuan heta hianin Lakshadweep Island om ve bawk ani India hianin coastal areas hei kan coastal areas ne ni a sangsari India coastal areas thuizong hi 7516.6 kilometer thui ani a kan coastal areas thuizong chu heta Gujarat atang chuk thaze la heta West Bengal thleng hianin kilometer sangsari zanga som paruk 6.6 ania 7517 tepo in anda boka chun diaram zawzong hi makta duai thum le nuai som ni pariat square kilometer zawani a chu khovela ramzau ber area ramzau ber pasarina kan nia India ramzau zong chu 3.28 million square kilometer ani India ram hi sang ni som pakhat census khanin mihring 1.21 billion kan omani 1.21 billion kan oma amaro chu worldometer ina tarlan dan chuanin 1.37 borvel kan omani tuna hian 1.37 vel omanga chut kan ni atuna hian anakum sang ni som ni pakhata census an neyanga a chiang zokina hriat theyanga